Abang Egy tembak. Game Free Fire nomor 1 di Indonesia. Orang di sini dari Munjaluan, hampir ID itu orang penama. Orang hampir ID itu orang penama. Mari main sama-sama sampai orang lupa pulang. Kalah menang itu soal biasa, berjuang sama-sama itu yang paling utama. Everybody for Tian Isa Putra. Kanan, tembak. Party people on the front. On the front. Party people on the front. On the front. Sulaiman meminta asik, hai. Orang hampir ID. Orang Game Free Fire nomor 1 di Indonesia.